Zovem se Amir Karađorđević, rođen sam 8. aprila 1970. godine u Livnu. Završio sam srednju šumarsku tehničku školu u Glamoču. Međutim, u mojoj struci nisam nikada radio. Za vrijeme rata sam boravio u Njemačkoj, 8 godina. Gore sam radio kao građevinac. Vratio sam se u Glamoč tu. Nisam mogao naći opet posao u svojoj struci, mada je trebalo te struke dosta. Ali bio sam nepodoban, izgleda po imenu i prezimenu, to je 100% tako bilo. Pa su mi tako rekli. Kad sam išao na prijem. Otvorio sam kafić, držao sam 15 godina tu u Glamoču. Surug boska kafana Hase, po sarajevskom igraču Hase se zvala. Tu sam radio 15 godina dok se nisam razbolio. Tada sam otišao u penziju, u mirovinu. Već sam 15 godina u mirovini. Tu živim sa ocem majkom u Glamoču. Ono što je danas najbitnije za Samira jeste da je zdravstveno dobro. On je obolio od rijetke Wilsonove bolesti koja se manifestira nakupljanjem bakra u tkivu te drhtanjem čitavog tijela. Uz odgovarajuće terapije sada živi sasvim normalan život i uživa sa svojim roditeljima, Azimom i Hamidom, koji su u penziji. Zbog ovog stanja i on je dobio penziju, ali s obzirom da je fizički dobro, uvijek nešto radi. Čim izađe iz kuće, dočekuje ga ovakav pogled na Glamočko polje. Njegova kuća smještena je u starom gradu Glamoču, na uzvisini, u miru i na čistom zraku. Ovakvo prirodno okruženje izuzetno mu godi, iako je u samom naselju poprilična pustoš. No, Samira to ne sprečava da svaki dan sa dolaskom proljeća uradi nešto korisno i uljepša mjesto u kojem živi. Ni na šta se ne žali i voli svoj život. Ja volim ovdje biti, ali ne bi se menio ni za jednu državu na svijetu. Mi je ovdje super. Priroda je lijepo. Znači, ja u svojoj mirovini mogu da živim normalno, plus zaradim ovako malo para strane, dobijem odraje i tako to. Kada si kreativan, nikad ti nije dosadno. Evo i primjera jednog njegovog ručnog rada koji ukrašava okućnicu, maketa bunara namijenjena za cvijeće. Dan nešto provodim u prirodi, volontiram svagdje, gdje god idem, znači krčim puteve, pravim ovako kućice, nastambice, klupe, gdje god nađem, tako to. Oko bašte pomažem majice, evo jučer sam baš te cvijeću da se prosjeću zemlju, pravim ovako vazne, evo vidite ovoga, to sam napravio sve sam ručno. Ovoga kunjiće, na primjer, te vazne, tako to, bavim svačim. S komšija radim isto, pomažem im. Zapravo, na koju god stranu da pogleda, Samir vidi jedinstvene prizore. Na ovoj, sa njegovog imanja, fantastičan je pogled na staru Glamočku tvrđavu, kulturno-historijski spomenik nulte kategorije. Upravo je ovo mjesto gdje nas sada vodi. I to ne bez razloga. Ovdje je proveo svoje djetinjstvo u nekim boljim vremenima i o samoj tvrđavi zna baš sve. Tvrđava potječe iz vremena osmanskog osvajanja Bosne i već duže vremena prepuštena je propadanju, kao i većina sličnih spomenika širom zemlje. Samir pokazuje i mjesto gdje je nekada bila i džamija. Iako je lokalitet pod zaštitom države, nikoga praktično ne štiti. Šta više, nakon posljednjeg rata pojedini mještani iz Glamoča su krali staro kamenje i koristili za obnovu vlastitih kuća. Sa druge strane je pogled prema gustoj crnogoričnoj šumi, u kojoj se krije tajna njegovog zdravog života. Tu je lokacija na kojoj provodi najviše svoga vremena u potpunom miru sa samim sobom. Ovaj park udaljen je svega nekoliko stotina metara od centra grada. Preko ove livade je prešao na hiljade puta. Ovdje je ulaz na stazu koja vodi prema malom Glamočkom jezeru Busija. Sve je to dio nekadašnjeg popularnog turističkog kompleksa koji je bio izuzetno posjećen. Danas je Samir jedan od rijetkih ljudi koji stalno ovdje borave.
i prvi je koji se nakon posljednjeg rata posvetio njegovom uređenju, najprije čišćenju ovog puta. Dok hodamo kroz doslovno netaknutu prirodu, uz cvrkut ptica i lagani povjetarac, on je pun priča o svemu što je Glamoč nekada imao. Tu je niz objekata koji su bili posvećeni drugu Titu. Izuzetno posjećene lokacije koje su nakon dolaska demokracije, a onda i rata, jednostavno uništene. Iako su vrijedni spomenici jednom vremenu. Među njima je i Titov mlin. Drug Tito boravio je u ovom mlinu od 18.8. do 14.9.1942. godine. Ja, i šta je ovdje bilo kao muzej prije, jel? Muzej bio Tito. Tu bila njegova luva, njegov krevet, kapa odijelo, sve bilo tu stavljeno. Kad je sušeno? Po vrijeme rata, mislim da je to zapaljeno. Posle rata kad sam ja došao, znači bilo razredine sve ispravno, samo nije bilo krova. S tim vremenom vidiš sve se ruši, narušava se. Tužan je ovo dokaz kako je nacionalizam ovdje uništio sve i kako se od tada gotovo ništa nije oporavilo. Osim naravno prirode koju Samir sam pazi, bez ičije pomoći. Ovdje je gotovo 1000 metara staze koja vodi do jezera. Puna je potoka sa pitkom vodom. Prije samog jezera je brana napravljena pred sami rat. I ovdje se samo nazire ono što se krije iza nje. A to je ovo, jedan od dragulja Glamočkog kraja, jezero Busija. Samir je danas jedini njegov čuvar. Ovdje je vlastitim rukama napravio drvenu kućicu na obali. Ovo malo i idealno mjesto kao da je izronilo iz nekih priča za djecu. Pusti se. Spavanje. Ovdje se može spavati, ali i jesti i piti. On je donio i posuđe, i kafu, i šećer, da se svi putnici, namjernici mogu odmoriti i uživati u prirodi. Uvijek ima kafe, šećera, soli. Kafe, šećera ima ovdje uvijek u ovoj kutiji. Znači, čaja. To uvijek stoji otvoreno. Ali najvrijednije od svega je mir i pogled na zelenilo koji nemaju cijenu. Samir to dobro zna, jer je ovdje praktično ozdravio. Nešto me vuklo ta želja. Tada sam bio razbolio, gadno, nisam mogao nikako samostalno da funkcionišem. Sad, hvala Bogu, sve je u redu. Može se raditi, može sve. A voda me noća. Te čuje šum vode, znači divlje zvijeri da vode, medvjed čak ovdje dolazi. Svako ko želi može doći ovdje i ostati potpuno besplatno. Jedini uvjet je da poštuje osnovna pravila, da iza sebe ostavlja uredno stanje i ne razbacuje smeće. Iza kuće Samir je izgradio pravi mali park sa klupama, šetalištem, ognjištem i ljuljačkom. Sve je ovo ručni rad od prirodnih materijala. Ja sam zadovoljan. Ko nije, nek radi sebi, kako mu paši. Prije meni dođe jedan tip, to kažeš, ova klupa niska, pa ako dođe ti pa napravi višu. Šta da mu da kažem drugo? Kad niska tova klupa, je višu tu. Dođe ti pa napravi višu. Je li tako ili nije? Sa tako malo, on je napravio puno. Istinski doživljaj života iskazan u jednostavnoj zabavi za sve generacije.
Ovdje niko nije prestar za ljuljanje ili premlad da pomogne u izgradnji ovog mjesta. Dio ponude ovdje je i vatrica na ognjištu koja fino zna ugrijati u hladnim danima i u hladovini visokih stabala. Osim pića poput kafe ili čaja, Samir ovdje zna napraviti i ozbiljnija jela za svoje goste. Kuvam gulaš, pravim supe, čorbe, ćevape, žnjiće, svašta. Napravim makarone, sve se može napraviti. Samo piću se na razvijem, što je to. Ovaj put potpalit će vatru da prokuha vodu i napravi pravu bosansku kafu. Užitak je njeno pripremanje i ispijanje u prirodi. Kafa, šećer i šoljice dio su standardne opreme koju će svi naći u ovoj maloj kućici koju on nesebično dijeli sa svima. Još jednom da podsjetimo, potpuno besplatno. Možete platiti ugodnim druženjem, pomoći u uređenju prostora fizičkim radom ili ostaviti nešto novca. Samir će sa vama vrlo rado podijeliti svoju životnu priču i predstaviti ovo jezero i kraj koji ga okružuje. Ovo je brana na jezeru Busija, Zmajevac. Tu je bio izvor Zmajevac, kada je potpuno jezero, znači mi smo ga uvijek zvali Zmajevac jezero, mada ga neki zovu i Busija. Pošto taj potok zove Busija, teče ovdje. Tu sam kao malani učio plivati, tu bio je pličak, bilo ovdje livada jedna velika, ogromna, tu se igralo odbojke, koša, bilo je fudbala, igralo svega derigača, takozvani. Igrali smo svega, tu je bilo feričenje, roštiljade su bile. Bila je jedna mala skonca tu napravljena i posle ovoga nesretnog rata došao sam tu, vidio sam jezero je prazno, znači bilo je sve zaraslo, znači našli su neki tipovi, začepili su jezero s unutrašnje strane, međutim ostalo je granje unutra, kao što vidite. To ja sjećam, krčim, ima 10 godina, svaki dan iz dana u dan. Dok voda ne prokuha, on će vrlo brzo otići na drugu stranu jezera. Na njoj se također nalazi jedno od 2 mala pristaništa koja je sam napravio, kao i improvizirani splav koji će prevući na ovu stranu prema kućici. Splav može prevesti 10 ljudi, a on je i jedini splavar u toku ljetne sezone. Sve ovo je jedna velika i originalna improvizacija koja daje jedinstven doživljaj. Splav pristaje u malu marinu, veže se baš kao na velikim pristaništima. Ovdje je sve pitanje snalažljivosti i kreativnosti. Vesla je, na primjer, napravio od poklopaca za WC šolju. U međuvremenu voda je prokuhala, pa će zasuti kafu kako bi je popili na ugodnom martovskom suncu. Uz časkanje pojašnjava šta je sve sam napravio i u šta je uložio godine svoga života.
Prava tuška. Sve volonterski, znači prvo sam napravio prvu skoncu malu, pa sam napravio veliku skoncu, sam napravio Tarzana, pa sam krčio put, pa sam krenuo da pravim ovu kućicu. Ovaj ponton sad gdje sjedimo, ovaj teras, to je bio jedan splav stari koji je napravio Branimir Mrselđe, pokojni moj jaran, sa rajom. Međutim, to je pošlo do tone, napio se vode, tako sam ga ovdje fiksirao i tako stoji ovdje sada. A novi sam splav napravio od stiropola, može nositi 10 ljudi, komotno. Finansirao sam sam sebe pretežno. Načelnik mi dao za taj splav 100 maraka, mada je materijal mi išao 180 maraka, načelnik opštine. To je bila jedna pomoć, sam dobio dosta. Znači sve radim samovoljno, dobrovoljno, krčim, gradim, pravim. Svakome je znači kafa kad dođe, ne plaćam ništa, ako dadne stavo sebi, to je to. Ko dođe može pojesti sa mnom što ja jedem, jede i on. Tako. Uvijek je svak dobro došao. To je nekako tvoj doprinos, je li? Šta? Pa uopšte, radi svoje. Boravak ovdje Samira je izliječio. I dalje liječi. Čist zrak godi organizmu, tako da doktori nisu mogli vjerovati da on uopšte puši. Kako to je puč, kaže kao djete. A 2 kutije skoro dnevno pušim. Znači, 365 dana, ja sam ovdje minimalno 300 dana, svaki dan dolazim ovdje. Bilo ljeto, bilo zima, bilo proljeće, kiša, grmilo se i vlast tu. Ova lokacija vrlo je čista jer u blizini nema nikakvih zagađivača, a izvorska voda u jezero dolazi direktno sa planina. Voda se ovdje može i piti, a uprkos tome Glamoč ima problema sa vodosnadbijevanjem. Moja učiteljica je bivša Rametli Raska, znači ona dođe tu iz jezera Zagreb i vode napise. Znači da je čista voda, uredna. A to je od ozgo ide iz Austro-Ugarskih bivših rezervara voda, preliva se. Rezervari ti nisu više u funkciji. To je bilo za napajanje grada vodom prije rata. Glamoč je, mislim, najčistija ako možeš tiče Bosne i Hercegovine, najzdravijeg vazduha, najčistijeg vazduha. To je vazdušna banja. Za Glamoč, mogu reći da je vazdušna banja, čisto. Za smasčarske bolesnike, došao je prošle godine tip iz Novog Sada, znači imao je bolest, problem s plućima, kupio tu kuću, živio tu 1-2 dana, izliječio čovjek, otišao za Novi Sad ponovno, selio, nazad. 1,5 dana sam tu ustanovao. Kuću ono ostavio je, nije ni prodao, ostavila kuća. Kupio jednom komšijemu kuću. Ovo što je napravio Samir mogu raditi samo ljudi koji izuzetno vole svoj grad i domovinu. Ovo je jedna čista ljubav prema prirodi i izraz zadovoljstva i zahvalnosti na svemu što ima. To je samo rad, treba da radi se. Evo sad će mi treba financija za normalna stvar za ovu kuću, sam gore riješio raditi tu gore na ovoj ravnici, tu ćemo raskrčiti taj teren, pokositi to sve lijepo. Tu ćemo napraviti kuću 1 puta 5 metara od daske, cule, za prenoćište ovako. Jedan dečko 3 godine tu iz Australije dolazio je, svaki dan je tu bio, sa mnom pomagao mi, znači krčite, on se vratio ponovno u Australiju, Mirko je. Bio je 3 godine tu za vrijeme korone, nismo ga vratili u Australiju, 3 godine tu svaki dan bio sa mnom i on me malo pomagao, se pravio u kućicu, tako to, sjekao sam malo krčio i tako to. Jezero Busija vrlo je bogato ribom, koju on stalno lovi. Opet, uglavnom, jedini na ovom području. Sad kad ima pasmike, znači rakova, riječni, potočni rakova, pasmike, potočne, kalifornijske, linjaka, šarana. To je vrsta koja neće nego čistu vodu, zdravo za piće. Čak tvrdi da je oborio i Guinnessov rekord u veličini uhvaćene specifične vrste šarana koja živi ovdje. Guinnessov rekord sam 100% oborio šaran linjak, znači to je vrsta vrlo rijetka vrsta šarana koji samo uspio u čistoj vodi, znači pitkoj vodi hoće da živi. Guinnessov knjizi rekao da stoji 1,80 kg da je, ja sam govorio ovdje 3,60 kg. O kakvom se prirodnom bogatstvu i količini ribe radi najbolje pokazuju ove fotografije na kojima se vidi njegov ulov. On ribu sada dijeli jedino sa vidrama koje su se nastanile na jezeru. Busija je definitivno zaboravljeni biser prirode, kao i mnoga druga jezera širom Bosne i Hercegovine.
Da nema Samira i njegovog entuzijazma, sve bi ovo i dalje izgledalo zapušteno i nepristupačno. No on ima i planove za budućnost ovdje. Proširenje sadržaja i ponude. Ako to ne napravi on, nema ko drugi. Moja vizija da će ovdje vremenom napraviti, znači, plažu za malu djecu, ovdje gore. Ta kuća će biti tu u tome ćošku. Tu će moći mala djeca da se uče plivati to, pošto ovamo sve duboka voda, znači djeca tu ne mogu kupiti uopšte. A ja sam naučio kao mali plivati tu u pličaku, baš to bio pličak, znači ovo nije bio tuda granja uopšte. Tu je bila plažica mala, to je bilo lijepo. Života bilo za vidjeti. Sad djeca se nemaju gdje kupati ovdje, znači odmah od brane duboka voda, gdje god skreneš duboka je voda. Ne može djeca se kupa. Uopšte. Tu je bilo od najviše turista automatski. Nemalo više ovako ljudi koji ja ovo blistalo. Sad bilo jednu akciju da je 10 ljudi doći za dan mi to pokrčila, to moram raditi 10 dana sam. Nakon provedenog dana na jezeru, Samir nas sada vodi istim putem nazad, pored čistih potoka i netaknute prirode. Naredni dio priče odvija se u nekadašnjem parku, odnosno njegovim ostacima, koji su danas samo ruševine i tužni podsjetnik na ono što je Glamoč nekada bio. A to je popularni turistički kraj, svojevrsna zračna banja u kojoj se liječilo i zdravo živjelo. Danas samo jednom godišnje ovo mjesto živi, kada dođe dijaspora i kada se održava rock festival. Tu je bilo prije košarkaški teren, fudbalski teren za odbojku i bazen. Otvornog tipa, jedan od prvih u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji prvi bazen. Tito ga je otvorio, pokojni. Kad je dolazio otvorat Mlin Titov, otvorio je bazen te godine. Sad je to zapušteno, vidite, sve pokvarno, ništa nije u funkciji. To bi trebalo renovirati, obnoviti, uopšte ništa ne ulaže. Čak mislim da je i prodat, nisi siguran. 100% je on prodat, znam da su prodate gore 2 vile Titove i motel Busija. Tu ljeti bude, znači, rock festival, ovdje bude po 15.000 ljudi, 20 dnevno. Prođe, 3 dana bude tu. Bude puno vrlio od svijeta. Znači, motor je srušen, gore su 2 Titove vile srušene. Izvidio se da je Mlin Titov srušen. Bazen je razrušen sav, nije u funkciji uopšte. Posle rada smo ga jednom napunili vodom, bio je 7 dana i to je sve bilo. Sad opet zapušteno sve to. Bilo perfektno, znači ljeti bude puno tu turista, Splićani dolaze izviđači, Splita po cijelo ljeto bude po 3-4 mjeseca. Tu bude puno šatora, gore na Samaru, na vrhu gore im bude logor, tu da bude šatori sve, bude puno. Busi uvijek bila muzika uživo tu u motelu, znači bilo uvijek puno svijeta, sad živi da uopšte nema. Mrtvo? Mrtvo. Sad trenutno u Glamoču ima 1000 stanovnika. Kad dođe ovako od strane raje, to je to. Kad sezona rađe malo više dođe raje, tako. Mrtva se sredina i to je to. Gradske ulice su uglavnom puste. Toliko puste da se usred dana može hodati sredinom ceste u samom centru. No on ipak voli stvari gledati sa drugačije strane. Čega ima i šta ljudi mogu vidjeti u ovom prelijepom kraju. Imamo 3 jezera divna. Imamo dosta tih kulturno-umetničkih spomenika. Iza leđa baš je taj spomenik Glamočko kolo napravljeno, nastavno na njemu. Čuveno Glamočko kolo, možda čuli za njega svi. Koje je nosilo UNESCO-vu nagradu prije 90. godina, 80. godina UNESCO-vu nagradu je nosilo na svakdje po Evropi. Glugo Glamočko kolo. Poznati smo po krompiru glamočkom, po drvnoj industriji. Samo što je u Glamoču, znači, sad trenutno malo broj stanovnika. Tako neko. Ko se iseljava? Pa narod bježi, u inostranstvo bježi, Njemačka, Danska, Švedska, odlazi narod. Svak se boljim životom ide. Mada je ovdje život nije loš. Ko želi da radi, može ovdje da opstane. Ima posla, ko hoće da radi.
U ljetnom periodu živine, pošto dolazi raj iz dijaspore, ljetnim periodu, znači kad tada bude rock festival 3 dana, tada bude najviše svijet, bude 15-20 ljudi dnevno tuda prođe. Mnoge zgrade u Glamoču i dalje podsjećaju na rat. Napuštene i bez prozora ukazuju upravo na prazninu i nedostatak ljudi. Stanovnici i dalje odlaze i nema puno životnih sadržaja. U gradu ima teretana jedna, 2 teretane imaju i kafić, niš drugo. I kockarnica. Kockarnica ima 15 komada sigurno. To ubi cijelu Bosnu i Hercegovinu koliko vidimo i kockarnice. To je najgore što nema, znači, evo sad, naprimjer, moje generacije nema slabo djevojaka ima, znači, nemaš naći ženu, nemaš naći ništa. Nemaš naći neku ozbiljnu vezu. To je najgore. Nađeš preko Facebooka, odeš, poznaš se ništa, ne znaš ko je, šta je, odakle. Ovo je bogat, a i siromašan kraj. Imamo sve, a nemamo ništa, ponavlja Samir. Čak je i tradicionalna proizvodnja krompira svedena na minimum i jedina fabrika za njegovu preradu je uništena. Sad je to prodato, privatizirato, ništa, ja mislim da nema ni jedne mašine da će se otirati. Nisu ni radi, znači prazna hala. Bila je tvornica ivrsti ploča, tvornica namještaja, dobro da ono nije bilo još funkciona, tek pošli to da radi. Glama, znači proizvodila krokete, pomfrite, sve od krompira što se moglo proizvoditi, smoki, čips. Uglavnom nema privrede. Privreda je stala skroz. Samo daska sječe šumac, znači u dasku se sječe i izvozi se. Bilo raje, bilo svijete. Sad nema, pustinja. No, je život lijep, za mene je lijep. Ja sam ne mijenio ni za jedan grad u Bosni i Hercegovini. Ni u Europi. Na svakom ćošku ovdje se mogu vidjeti zatvorene prodavnice, prazne kuće i obilježja koja asociraju na ratna stradanja. Njega to ne ometa da svoj san pretvara u stvarnost, bez obzira šta ljudi kažu. A neki viču budala. Neki. A neki se zahvaljuju, neki mi dadnu i novac, a neki... Šta ja znam, svak ima svoje. Svak ima drugu priču. Kontaš. Kažu, kome ti to radiš, kome ti to praviš? Pravim za sebe, pravim za vas. Pravim da vi imate gdje sjesti. Znači, je li ljepše sjesti na klupu da imaš gdje sjesti? Ili svaki se otkriše u onu kućicu, da ne kneš kad pođe kiša? Ili puta nas uvjetila gore kiša, znači kad nije bilo one kućice, znači okusiti ko miševi. Uprkos ovakvom okruženju, Samir šalje optimistične poruke. Optimista je i tačno zna šta treba uraditi da ovaj gradić oživi. Ja sam optimista, će biti bolje. Tu bi trebalo znači da se osnuje ta zelena pijaca, da se otvori, na primjer, nema zelene pijace, na primjer. Parking se niđe ne naplaćiva, znači. To se trebalo da živi. To trebalo sve da oživi. To sve do opštine, znači, oni to trebaju da pokrenu. Ljudi se mogli tu zaposliti, znači. Ne postoji više ni njegova bosanska kafana Hase, koja je 15 godina bila smještena upravo u ovoj staroj kući. Da se nije razbolio, vjerovatno bi i dalje radila. Sada ostaju samo sjećanja na dobra vremena. I Samirova poruka za budućnost, vezana za čuvanje prirode i ekologiju kao najvažnija pitanja u Bosni i Hercegovini danas. Čuvajte prirodu i okoliš, znači ne zagađujte okolinu. Znači sve svoje smeće možete staviti uvijek u svoju kesu što se donijelo, znači baš u kontejner. Zašto ostali od prirode? Ja mislio sada sam ja usput pokupio 3-4 flaše, donio sam kontejner bacio. A ono je ostalo bacilo, znači u šumi. Gdje to ima? A poruka iz Glamoča još uvijek su znakovi kojim putem otići do nekih boljih vremena, kada se ljudi budu počeli vraćati svojim domovima.